Bizning kechamiz shi'riy spektakl formatida o'zar, shunga ko'ra oldin telefonlarimizni singdirib qo'yishimizni so'raymiz, tovushlarni bosib qo'yishimizni ham u tiri muzika bilan borishadi. Shunga ko'ra egamiz boshliq, tabiiy san'atda Qodir Sifatulin, Qozoqlar Daxil. Hem kişi devamında ekranda da ihtimalımızın yöneltilmesini sorarıydım. Bizim anda şöyle matır kaldırlar. Hem kişi okuma sağlığı görünüşleri gösterdiğine uğraşır. Birinci arkadaşlar bilen aray kompozisiya qildi. 1969 yılda o'zlari matbuot beklari shotonlikni bildirgan yosh talantlarning soni shohli hisoblanadi. Lekin adabiy yosh kishilarimizning ulushlari mana bilan cheklangan. Yosh poeziya yo'llari arasida boshlab yozish qalam ishlarini rasul ahamiyat berdi. Onlar için 1967 yıldan başlap birinci Arkadaşlar isimli edebi almanak çıktı. Bu yılın 5. sonu basılıp çıktı. Bugünkü takşırımız Tatar poezisinin meşhur birinci yaş Arkadaşlarına başladı. Nerseler durumda yazılasın gençler. Belki bunu benim için avtorların üzerine mecranı gereklidir. Eğer biz onların bayburları stüdyoya çağırdı. Hazır bizlerini tanıyık. Bizim stüdyoda polisi bırakılıyor. Hayır, siz de belki ayrı koçlarının yüzesinden tanıştık gidersiniz. 1942 yılda Balık Lisesi rayonunun Kuşuk Kasam'da kullandım. Özbekistan rayonunun Sultan Muhtarlıklarını tamamladım. 2003 yıl bitirip kazan zavutlarının bayburlarında eğitim atölye oluşak ettim. Hazır Balık Lisesi'nde Aktarlı gazetesi hizmet kırdım. Kazanlara Üniversitesi'nin Tatar Tırık'ın edebiyatı bölümünde çiftten tarafım. Şuraya sonra mazapları vakit edilmiyor. Buna vakitinin şunu yeterek. Жер, адам, bizim ham turmush turida uylardan bilmeyin. Şularına şularga salası. Hatta şuraya askere. Mana şuna erişim mümkün. Qodir, hazır bayburlar şiirlerini o'qib ko'rsatirsin balki. Rahmat. Qori yog'anda. Endi yerga ko'pni qorlar yomon. Barisi shuda o'qishda. Qora, yerga ko'pni qorlar yomon. Barisi da aqaq shekista. Qorlar yomon. Bizning uyda yomon. Ko'taryaplarni jemidlar. Qor ko'tarsang, yomg'irim da ko'tar, muzg'irim da ko'tar, yerinmas. Boş akşam. Tövbe bir şey. Kanal tuşak, balık yorgan. Tuğan günler alıp bu yerlerge min bir taraf hamşik olmadım. Eni, iğe koytup çite olmayı, tapkan beni kırda, kanalda. Ana sütü bilen kırgen tufrak, bala şaktan alıp kanalda. Ол тапқан да мені аңын жиған, ғазаплары біраз бөленген. Егер сән тұрған тұфрақ, сақлап қалған ақырын Құшын жиып, біреймізге мені турасынадан алып. Құдіретлері шексіз болса деймі, Қадир исімі қошқан. Өлерге де риза деген әне. Ишік қалса тек бір күлген. Külüp yatkan urumlarım ise minder itip barışın desin. Ak minderde durur. Elimine tapkan kamıllarda kadar. Şuna göre jir üzerine durdu. Bu
Уйларыма кадәр тәмәккә. Тәпигә басарга тырышып, без монда камылга ябышкан. Буыннар ныклыгы, тазалык, учларда уйылган арыштар. Телләргә гүзәл җыр салынган, асыл моң сеңгән бу юлларга. Иң гади, иң бөек сүзләрне без монда өйрәндек ятларга. Тулкынга ташланган кызлар күк, болының күмелгән рәшәгә. Җырчы да, шагыйрь дә булмады. Монда ту, монда үз яшәде. Тоғыз яшкар тирәсе була. Бик каты авырып киткәнмен. Сырхауханәдә терелтәселәренә өмет беткәч, инде үлсә, өйдә үләр дип, минең сөяккә калган гәүдәмне әнигә биреп кайтарганнар. 10 чакрымлап җирне әни җәяү итә. Ни гаҗәптер. Биреште тиф. Терелә башлады. Тагын чыктым урамга. Малайлар йөгерәләр. Мин карап кына торам шул. Кызыгып. Бик каты йөгерәсем килә. Хәлем юк. Йыгылам. Оят. Йөгереп кенә киттем дим, тагын барып төшәп торам. Тагын йөгерәм. Йыгылам, торам. Котышкыч бу. Җиргә лапылдап барып төшкәндә, дөнья көч килә. Ниндидер авазлар ишетелә. Мин каядыр очмакчы булып талпынам. Ниндидер җиңеллек һәм гайрәт тойгандай булам. Минем шигырь яза башлау тирелекләрем дә шул йыгылу шигырьләрдән башланмады микән? Ишеткәнемчә, андый шигырьләрдән булгалый бу гаять хәлләр. Нәселдә кулына каләм алып шигырь язган бер генә кеше дә юк. Мин шигырьдән башка яши алмыйм. Şiir minem yaşamıyormuş. Gülmez. İşe dar yer altında kalp dik yazmaz. Bugünlere sürer uzak sorulu kapında. Bazıp tutup kaçsam sayındırır. Keşe gider seni serbilmez. Söndür tek gitmeyi de der. Bir başında tüydüm git bilmez. Bu işlerin olsa izin alır. Соңғы шырынса татыларға, сенің туған yurtыңнан башқа, сенің үшін кәсіптілерге. Үйде көрсіне, сөзсіз тауға, аның үнін еш не талдамас, не зеңі жинаяттар қылма, тұтым етер, ләкин арғамас. Аның үшін сен әр уақыт кіші, мәңгі шылай болып қалау, қаңсый олсаң, бірден бірін сенің, ешбіріне кіші, қанау. Ularımdan idir sigarları. Bütün mülayim bilen sigar. Öz özümle sigarladım valla. Sigarsız deyip yürüp şiir. Her taraftan jırlar, mamlar kile. Barısı da yakın, ilhamlı. Elle dünya, elle özüm seyir. Ama bitire almayayım bu halini. Uylarımdan idir sigarları. Ulemlik şu sigarda. Avururga da mümkün. Tirilerge de. Ulerge de mümkün. Şiirde. Her zamandan bula günahsın. Her zamanda bula hatalar. Şiir için ilden sürüler.
Şiir üçün tirrep otalar. Şiir bilen iller isen kala. Şiir bilen gaziz boş gider. Şiirge şit, salkın bir taraflak. Yoqlı şiir, yaki foş idi. Şiirge de bulmay bir taraflar bulmaganda bulalmayda. Bulayken eğer, yaşamı da, ölümü de harem andığa. Kim içindir şiir, oğlu habir. Kim içindir şiir, dayanış. Şiiriyeti bulmaganı bir xel. Şiiriyeti bitken oyanış. Birinchi şiirlerini hatırlamayın. Tabii ki ular başında basılmagandır. Lekin ishonam, bu menim bilan birga o'ynab o'sgan bisi bolasi. Uramimizdagi qoz babkalari uyimizning ishib qotib pishmog'inda menim bishmat idagil shaylab oqtiratgan buzovimiz turida bo'lgan. Benim yaşamım da, doğan ilim de şundan başlangan. Bundan sonra kişiler, ağılımızın tul apaları, bir kilde er bulup jetişken malayları, kabirleri bütün Avrupa boylap sevilgen iratları tuğunda yazası keldi benim. Yıllar bizning o'sganini sizgir kuzatib turdilar. Arbaga bu jete boshlag'ach turmush bizni ot jigarga uyratdi. Ул авыр yıllarını җилкәсендә ирләр күтәргән кешеләр кемнәр булсын? Алар безнең әниләр, торлар, һәм аларның балалары. Şabatadan tizden suğa batıp yazgı şeşi jider aldığından шығып кеткен екен Сименеге қатын қызлар біздің ауылдан. Сиырлары юлда ятып қалған, жилкелерге көшкен Симене. Ул турыда бүгін сөйлегенде әмкей хамам юлап жибере. 40-50 шақырым yazgı suda kayıt almasam ilim aş kalan. Hatınlarda tek bir gine hasret. Her yurt sayın küte aş bala. Salkırı'da iki oşmendeniz. İkimiz de yalap orada. Karanlıda eski şerit salıp, enlerine varıp sağlar. Qaysı yurtlar indi kıtır vardı. Ölüm bilen durmuş aşk. Yeki kaydı, yeki bürge yaptı. Üstü irler, Allaş birişti. İl konatı, irler bilse iller bile. İr isime il ismi bilen birge. Yaman jiller konatlarını payırmaz. İrni ilden, ilni irden ayırmaz. Afat diyen haber şinel tüker. Nesindir bu gel kader. Ümitimiz mi? Yolda bırak. Haberi yok diyen haber.
Soğuş. Uzun. Onun zahmetleri kişiliknin canın biledi. Жер шарының қойдауызы болып шаң қаққандай қаға үйретті. Бітті deyip кім қалсын, бір күні yok дұшман атмаған. Біз соғышқа көптен кеткен едік. Біз соғыштан әлі қайтмаған. Баш киімін талап желлер ise sal başımdan di көктейла. Tağın koyda yeşler uleyken. Yeşil kilir, yaprak kıyla. Turmuşta bulab yakınlar yatlar, savaşlar kayboldur kaldıysak da, yakın etseniz yazılı saplar, bir hafta şapka, bir yıl şapka. İptaş kurseniz, şınlap süyseniz, saran bulunağız жылы hislerde, sünüsün alem bulalıseniz, yandan bulunuz yalnız kişilerde, yazılı saplar, жылınız alıp, bir hap yazılı alıp ümürle, yazılı saplar, yakından anıp, bir hap beyesi kıymet kımırga. Hadi. Hasan tufanlar. Kaderli Kadir. Birinci Karlıgaçlardagı şiirlerini көзден kişirgenden soň, şatlanyp men kısım kılındım. Eňiňe qanatlar üstünler diyesim kilesina. Şiirde üsteleň, özüňe has özünçeligin bar. Şuňa görä üssüzlik şi bolarga tilewim tabiiy hal. Tuaşak jırlarına tuzan yırıp karşı barayda enikeş. İmenler kibik sabır etmezke belki hayınlar kibik yeşilge şumarga gerekti. Tınma, yakşı məğnesinde tıngısız bu. Yıllar üpkelep yılarlık bulmasın, hem akıllı bu. Bizning ışanışını, bizning ümitlerini şagir xallegine tugil, şahıs halinde de anlarga tiyişligini bik nıp anlar, bizni bir vaqtda da oңaysızlıqta qaldırıga tiyiş tugilligini iske alıp yaşa. Bu günlerdegine tugil, irtegelerde, ijadi ömrünün en sonғы yıllarına, şırlarına kadar da bizning kibikkine de tugil, bizden de imanlara halde bu. Bu sina emir de hem aldanıq etip koyulgan vasiyettir. Sinde güzel gam, ilim halkın bilen tutaşkan eybet tıngısızlık var. Haman üse bargan güzel iman var. Künüm üçün tugil, dinim, ilim üçün digen iman var. İmanını ata şeytanga da bir hadir. Kişi bulup yürümüş yeter şinler tugil. Bir küp nerse bizning sözünü kötebugil. Duyuğuzdik, işitigiz türigizdik. Tuar muңlar, tuar jırlar urunizdik. Analardan malay tuğa, irler tuğa. Malaylardan tuğan bir sikir ir bul. Sabır etip her mezgilde zaman kıte. Kıl üstünden kimler öte, nişemde. Мәңгелеккә үтеп бара торган кешелекнең без бер буыны. Алып кара, өзеп ташлап кара шылбырдагы безнең буынны. Авыр демим, жеңел демим сине. Үлчәп булмый сине замана. 30 яшькә җиткән егетләрнең икенче кат шәше акыра.
Сіркәленіп ойны қырда арыш. Туған ет қайлы қайтып барыш. Біраз сағынып, біраз сағындырып, өрешеден аяқ салындырып. Аяр атлар қаты басып бара, имір арба тирен ізлер сала. Көпшек үткәш арыш кире тұрып қала. Тұрып қала. Ләкин башы қара. Yolda üsken başak şuma düşer. Tigit bilen bu yap uzak düşer. Elle buşsin, elle uğraşırık. Arba kuşerinde jite digi. Birge bir kiletten çıkan, kaysı kırda, kaysı yolda şıtkan. Busu yolga düşsün dip, sağ ol dip, şeşkendirle kişi, abaylan. Orılık bulup yükte barasın da, yalgışkına çıp kalasın da, inti gelsin. Şista başın bilen digit sırtıp küpşek arasında. Kanıga bit merhametsiz yazmış bir başakta nişe arma sağır. Sirkelenip oyni şulup arış, digit sırtıp tıra şulup arış. Biraz sağınıp, biraz sağındırıp, uğraşeden ayak salındırıp, baytıp barıştırılı uylar. Arış başın digit bile bu yap. Biz yaran bir yerde kim yaratsın? Şiir var mı motor bizlerin? Şaşıp ziya alsam yeşil. Merhametimiz bilse nişler. Ömerimiz mildrep dursun. Damşısına kadar. Biz tabiat taşı. Şeşek. Bir ışığa dişim ağır. Canım yanıp siysem biter. Bir bəxt dursun min vazım. Bizlerimde min kallak kabirim. Merhametim büyük hamasat. Kapı yollarından izleysin. Dolkan üstlerimde nene. Merhametine yok demişim sana. Andı kışı sin kurmaya. Kadir Sibgatulla'nın birinci hatını Fevziye Sibgatulla'nın istediklerinden. Bizni min Kadir bilen Balık Bistesi rayonu Alık Sultan avlının orta mektebi uçraştırdı. Min Layış rayonundan, min Kadir Balık Bistesi rayonundan 8. sınıfqa okırga keldik. Min Kadir benim yaştaşım bulsa da rayonda indi özünün oğuttırgı şiirleri bilen dan kazangan şahir, mertebeli kişiydi benim için. Hele de xatirimde min Kadir gazetede yazgan şiirleri için birgen gonorarga bizni, yani sınıftaşların temli konfitler bilen sığdırgan idi. Biz indi kızlar min Kadirga motor itip bu yolga kişiyi biletirgan idi. Bu yıllarda mektep balaları kurşu tire avullarga konsertlar bilen çıgatırgan idi. Biz de bütün klasımız bilen kış günü aşık maşinaga oturup kurşu avullarga konsert bilen gittik. Min Kadir tamaşa başlangança bilet sata, endi konsert başlangaç sahnege çıkıp özünün şiirlerini okuy. Bizning jir biyulerini nişi kabul etkendir tamaşaçanısını hatırlamayım. Ama endi min Kadir sahnege çıkıp basıp özünün şiirlerini okuy başlasa, tamaşaçı bile hiç arttırusuz birilip tınlaytırgan idi. 1960 yılına mektepni tamamlap ikimiz de Kazanğa okırga keldik. Şol yılını min Kadir mena təqdim yasadı. Gaile başlığı bularak bik küplerge örnek bulurluk kişiydi o. 2 malay üstürdük. Elbette kimşiliksiz kişi bulmaydır endi. Min Kadir da o yağı bilen başkalardan ayrılıp durmağandı. Ama hatta onun kimşiligi bulsa da, yani yeki üstünlüğü bulsa da, halkının mene şuşu özünçelikleri onun
қабатланмас шәхес болғандығына ишара етіп тұрайды. Текәлеп барым күзеңә, сөрегіңді алайым әлі. Сүрәтім қалсын күзіңдә, текәлеп барым әлі. Яшырма миндән күзіңді, барышың яқты ашыр. Я күрсәтинді үзіңді, кірпіктеріңді ашыр. Яшырма миндән күзіңді, барышың яқты ашыр. Я күрсәтинді үзіңді, кірпіктеріңді ашыр. Тартынып қына барысың, янасың бөгәсіңді. Айырылу хәлін аңлайсың, шикінді түзәсіңдер. Яшырма миндән күзіңді, барышың яқты ашыр. Я күрсәтинді үзіңді, кірпіктеріңді ашыр. Яшырма миндән күзіңді, барышың яқты ашыр. Я күрсәтинді үзіңді, кірпіктеріңді ашыр. Барышың яқты ашыр. Я күрсәтинді үзіңді, кірпіктеріңді ашыр. Яшырма миндән күзіңді, барышың яқты ашыр. Я күрсәтинді үзіңді, кірпіктеріңді ашыр. Я күрсәтинді үзіңді, кірпіктеріңді ашыр. Кірпіктеріңді ашыр. Тілектерің сенің бізге болсын. Сөзің алтын болсын. Тигдәшмә. Керек түгіл ақыл. Еріп жеткен. Керек түгіл кіші кеңешке. Кішіні де, өзіңні де хәтті тыңлап болмай тұрған шақлар бар. Тұрмыш өзі сен айырып қоя. Якыннарың болар, ятлар бар. Рөхсәт назар сұрап тұрмай сенен. Шақымы шағына кіре ал. Кішілерінің ең мұқаддәс хиске сусап яшәгәнен біле ал. Нешік кенә итеп яратта, нешік кенә өзенә қарап. Ойың белән син қаршыдыр, бәлки. Нишлисең а? Жан, тарта. Үзәкләрен үзіліп түшәр шақта. Шақыра алсаң екен кел дейіп. Келсінлер де елмайсынлар еді. Келдім бит, міне мен дейіп. Керек екен бізде бұл дүнияда деп. Бір қуансаң еді шол шақта. Бізден бәхет кете алмасын. Не деген әқәлді болсақ та. Бүтіміз әйбәт, бүтіміз. Бүкіліші келмей азаптан. Азапларға салушылар болғаш. Алушы да керек азапта. Кадыр Сибгатуллинның икенче хатыны Фәния Хамматова истәлекләреннән.
Cəmiyyəti bilən rəsmi ayrılışqan bir şırda ул meni tapqan, izləb arıған. Yıllar aşa şoqdi adaşqalab yürüb, енді бек талшыққан, йоншыған, һәм менә ниһаят таптым дигән кыяфәттә килеп керде ул минем ялгыз тормышыма. Гомер көзе җиткән, күңел көткән, күрешмичә дә, гомер буе бер-беребезне йөрәкләр белән тоеп, күреп яшәгән кебек идек инде. Yaratını talep etmedim kök. Andi şartım benim bulmadı. Beni yarattınız. Şimdi hazır. Gerek beni yarattılar. Ey, ilk ağır senin bilen yaşağı. Yo, ikinci мәгънәдә. Мен бит бик тынгысыз. Язылышмаган инде без яшибез бит инде. Бармы минем өйем? Кайттыммы мин? Сагындым бит. Ойнар хылыклы Кадыр. Туры сүзле булды. Дөньялыктагы кырыс кануннарны бүтән йөрәге аша үткәреп борчылып яшәде. Ни күпме генә борчылса да, йөрәге таушала, әмма изге иманына, үз кыйбласына барыбер тугры калды. Кадыр шагыйрь буларак дөньялыктагы гаделсезлекләрдән, адым сайын очраган әшнәлек, алдау, ялган кебек нәрсәләрдән күпкә өстен иде ул. Директорның нервасында тұра, интектірген азу тіші кебек, өз-өзіне орын таба алмай, хөкім етілген бір кіші кебек. Дәріс ізлей, сәғат ізлей, вақыт ізлей, мәктәп уйлап ізлей балаларын, оқысынна, туқа етілі бітті, үгітлерге шыққан оналары. Әкият оқып уздыра ол күнді, ятим татар тілі дәріслерін. 13 яшьлек малайларға бүгін өйрәтмәкче татар хәрефләрен. Урысчага тәрҗемәсен ясап, тоз сипкәндәй канлы ярага, үзебезнең телне өйрәтәү, үзебездән туган балаларга. Тыңласалар, бишле куеп бара, дәресләре мескен, үзе мескен. Телгә, сүзгә безне гашыйк иткән укытучы апа, бүген сез кем? Гомерлеккә теллән бизгәннәре гәрләнсеннәр, гәрләнсәләр. Безнең мәктәпләрдә укый искә төшә хәзер мәдрәсәләр. Кайда Тукай? Кайда Токташ? Сәйдәш? Высоцкийлар барын алыштыра. 13 яшьлек малай күзләрендә җансыз-моңсыз безнең язмыш тора. Гафу итмәс халык телне кыйнап, тәхетләрдә утыручыларны бер гаепсез башын иеп йөри. Татар теле укытучылары. Үртәлгән, үрсәләнгән сәгатьләрендә Кадыр белән бергә мин дә бөтереләм. Ул тузына башласа, минем буыннарым калтырый башлый, нәрсә әйткәннәрен язырга да өлгерми калам. Шагыйрь ул кешене үзгәртер өчен туа. Кеше өчен хезмәт итә. Заманасы белән бергә берни дә үзгәртә алмый үлеп тә китә. Менә шуңа күңелләрне көч җитми бу дөньяда яшәү өчен. Төртеп куй киләчәк язучылар өчен. Бу дөньяның әшәке кешеләренең әшәкелекләрен үзе ашап үткәрмәсә, язучы була алмый.
San'at da yok, edebiyat da. Nindi şırba kilip elektik bize. Işanasın mı? Mina kilip jitkeş, benim şiirlerimni türüp çıkarışım, neşriyetinin kindirip etken. Nazar ekonomikası degeninde sen bana şiirleri seniki. Şiiri mineki. Hele yarı şiir var. Hele yarı şunu tanıyorlar. Kişi tanıyor, halk tanıyor ana. Naşar tışlangan bulsa da. Eğer motor ettirip, kindirge türüp çıkarsan, aybet şiirini halkka ziyanmayın. Min kaygıram, min şair kişi. Senin buş yançık kurganin var mı? Buş yançık. Buna min hazır şu halde. Tutup kara lezim var mı? Yok mu? Nesini söminde. Ayık boştan bulmasan bir halide. Gövdem yok dedik. Ağırlığım duymuyor. Menen do min buş yançık. Anlıyorsun mu? Yok mu? Atışkaş. İşitkenim var. Yenesi can tenden ayrılıp köpmüdür vakit dururga mümkün. Andı vakitte gövde bik urseleneyken. Can kiri gövdege eğlenip koytalmasa kişi uleymiş. Bugün tümle benim şiirim. Bik ağırıp kulda şiir. Ötün kubda gaşak tımladı. Titretmedi bu hal şihan. Başlarını ülke bere nige ulden indi demedi. İzlep yırdım kabir kasırga deyip tapa almadım lakin yerleri. Şiir şarına zirat izlep yırdım. Var galemde bayka bortardım, şiksiz disiz anım. Emin ol da, bir kabirle unuttum. Kara tünde, şiksiz karanlıkta gittim bulay artık yarakta. Yıldızlardan yıldızlarga yürüdüm. Mahrum olup dürmüş tufrakka. Yaktırmadı galem. Күпмегрәк көтсәм дә мин таңнан атмады. Тымынларга җирне тапшырдым да, әллә кайттым, әллә кайтмадым. Мин үзем дә калдым бугай шунда. Тымынларга кереп, каберсез. Мин сыңгырсыз. Шиксез галәмендә җир булып, җир хәтта кадерсез. Şın şairler akadır şundaylar. Alar Allah Teala tarafından indirilgen şiirleri bilen birge tuğa. Alarga jirdagi kişilerini motorluqni, tabiat huzurluğunu ko'rabilirga undau. Jirda ko'kni o'limdan saqlab qoluv uchun kurashu burashi yuklatilgan. Joni siqrab, muhabbat ham nafrat hislarini yuragi osha uzdirib yozilgan şiir, poema, ballada. Alar il, xalq g'ami bilan o'rtoq. Her bir kişi o'zi bir dunyodir. Bek direndir kişi havlini. Shulay da tug'ib yashashning da o'limning da o'tdik davomi. Qayda boshi, qayda oxirlari, umrlarga umr. Şuşundadır onun güçsüzlüğü, kudreti de onun şuşunda. Devamına şu, biz
Шырай күңелләр, табырылган шыр кебек тула кеше, югалган шыр кебек күңелләр. Шырлый белгәннәргә шырлар кирәк, белмәгәнгә кирәк бигрәк. Шырны табулары ансак түгәрәк, шырны югалтулар бигрәк. Ике гомер безгә насип булмас. Бер яшибез җирдә, бер тулып. Шушы җирдә бер каласы иде, бер югалмый торган шыр булып. Hürmetli tomoshabchilarimiz, siz Qodir Sibg'atulin asarlaridan tuzilgan G'azotli Bexit degan shi'riy tomosha tomoshabingiz. Unda qatnashuvchilarimiz yaratgan artistkamiz Rezida Salahova, teatridan yaratgan aktyorimiz Zulfat Zakirov, Shunday Salovat Habibulin, İlyas bizim Musa Jalil ismindagi Respublika Yoshlar premiyasi laureatlari hamda xalqaro konkurslar laureati İlyas Kamal. U bizning birinchi yilda ham qilqubizda o'ynadi. Oygul bizning fortepianoda bo'ldi. Shunday xalqaro konkurslar laureati. Hamda boyagi yigitimiz İlyas Farg'ulin. Qozon muzika училищесі студенті Mingul G'aliyevning o'quvchisi, shagirdi Rustam Yegorov. Идея автора, сценарий автора һәм режиссеры сезнең коллегагыз, журналист Раил Сәдетдинов. Biz endi shushlay ozgina fikr olishib olirga Hamida Qodir abi turida uni biluvchilardan, ko'rib bilgan kishilardan birozgina esdalik yo'martmoqchi bo'lamiz hozir. Birozgina o'tirib tursak. Bizning kishining ideyasi, unda aytganimcha, biz Qodir abining yo'ldoshlari, yaqin kishilarim shular birga o'tirib, ondan so'ng radio bilan bezovimizning natijasi shu edi, endi anlaysizlar. Onun birinchi bosmaga yozdirib qo'yilgan tovushi naq bilan O'zbekiston radiosida saqlangan, ham biz bu yozmadan boshlab jigardik. Albatta bu yil biz bizning 95 yillik yubileyimizni